Priyachikloni phai thongke barni West Karbi Anglong alo Bithung Rengthama constituency ka parlo Indira Nagar Pathu Aklamalong Bithung Rengthama Mondal Congress Committee atum pen chepate piponsi soarlo atum aphan football ke pathu ka chepate ke paman ponalong angdungiti ani aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Abarim Joyraming Leng ka chetongdu Bithung Rengthama constituency ke parlo pon Indira Nagar Pathu Aklamalong Bithung Rengthama Congress Mondal Committee atum pen Bangso football tournament ke paman ponalong ki jutsiar ni mate angdung ki tiar ni ke pathu pon ateran amen laki Black Diamond FC lapen Jalpara FC atumang bongsi pathu ponlo Labangso long aluhi sarpo aman pen CM Abarim Joyraming Leng aluhi aman pen EM Abarim Singteron pen kedanglok ongdung Congress songja piatum pen chitongdun si angdung kiti ke pathu ajai megalong RD pidunlo Angdung kiti pathu pon along Jalpara FC atum ke thek muchara jok Black Diamond FC atum aphan golisi ke thapon pen chepahai ponlo Labangso soarlo football kachepahai pon atum aphan CM Abarim Joyraming Leng ari deng pensi nong e lapen tangka pajirdun si ke pathonat anso se ke paprangdun thekji aphan pupu ateran atum aphan aning pathete kanglo আমি মিষ্টি আমার আর্জেন্টিনা করাই দিয়ে পর্তুগাল কারণ জিতা থাকিব কিন্তু মনটো ভাবিব কিন্তু বাহিব কেতিয়া দিব কিন্তু খেলার ফলে উত্তমে আমি আগবাঢ়িব লাগিব যেহেতু আমার আজি উদ্যোক্তা যেহেতু আমার ইন্দ্ৰানগৰ এসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত যি আজি প্ৰতিযোগিতা কিবা কৰিছে তেওঁলোকে আমার পুলিচলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিব আহিবলগীয়া দিনত আমার তেওঁলোকে আমি খেল উপভোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আশা ৰাখি মোৰ নিশ্চয় নম্বৰ Dongkamukam pen Wiki Bay, Karbi Anglong Live.